Bon, mbocha beno. Yake suka wa na Toronto, Canada. Bon, also te baluna na mbocha beno. Bon, yake suka wa. Donc, utambula un peu mwandamba wa. Na kachabaiti na bori ya Nzadi. Wajil bagai tu bana ndinga bet mos. Bon. Bet que ça la mwanzo nzori ya nswalo Uza que ming na beno kena unaka bulaka bizizi ya mukuyun bagai bulaka Bourgie Robert, Bourgie Robert. Kakame Zwakile Nkuna, Davanzonzela Bourgie Robert, Kakumasa Kwen Kabula, Yamakumnet Diambu na Bitmezabe Kakmibubie. Yamakumnet Mouti na Betzaban Kanibubie, da Bourgie Robert. Ukunmwena uzanda bampang ya munu ya Bakongo, Mambia il bet zab déjà côté ya Katukaka. Mambia bet zab déjà façon ya kusalili au mvutu na Mambia hii bet kena ya déjà mama kelele kuna samna wabongo ba camion ne ba tomabilo nga unazenga ba gazon non machine nga unazenga ba gazon. Bon bet que tout là ben souvent équilibre la charge karmique. Bon, équilibre la charge karmique na Congo. Il y a que les moutina mesal benimbi. Il y a me kuis na kacha lupangenge, il y a me kufuange, il y a me fababanyenge. Na mansukina, il y a nenge na kuizele na kupesenge diak mwasaki ya loso, mwasaki ya nguba, mwasaki ya madeso, mwasaki ya nkatsa. Il me dit que l'équilibre la charge karmique. Et ngeme yampe yao, ngeme ndimpe, moi ça qui est en casse, na mouti ne me couvre pas banyange. On comprend, non? Donc l'équilibre la charge karmique. Mais ça me dit que ça là, inke basalulu, bansalulu, bisadi, ya satana, ya nkariam pe mutantu mukuyu ke salaka, na kuna baka mulemvo na mfumzambi ampu musamba kutatamana kusalina. Ya imbi na kacha dikani ya mfumu zambi ya mfumu bagi bukula ya équilibre ya charge karmique ya eke ba niveau ya kukula ya kimpeve ba niveau ya kukula ya kimpeve bagi bukula ya équilibre ya charge karmique. On comprend, non? Équilibre ya charge karmique nini betike longa ba kongi yao équilibre ya charge karmique bet mukongo bet nendimve makabu il me katoum nanzi la équilibre de charge karmique. Bet ba Congo len di mave. Fasu baket tubaka. Moi ba nyose ngam na landa mu. Bet ba Congo len di mave. Muti mesange imbi. Kuzafu kamaka. Na usos kulomge mulemvo. Me yanga na lombange ve mulemvo. Yanga na kufuta ve imbi nel me kusala. Na kulut na nzile ya nsambusu meyanke kwiza na sikiange mutindu mbazi meyanke le mbazi ya satana yange kwiza na sikiange na disu kunchalukaya na disu kunchalukaya donc ane kwiza na sikiange na kuseka na kati yanke kibuli ya imbi kibuli ya nchisi akati yanke ngandu il me dit tuare ventagnos équilibre la charge karmique. Donc il y a que ba principe ya spiritualité, il y a que ba principe ya kimpevi ya imbi kitezi ya ngolo ya kimpevi ya imbi ini satan mesimba mekangaka e ba ini nyoske salaka satana menge kunua mengi ya bantu ni ya bake salila. Il y a que mutin mosimpe
na kibende ya baba ke boklaka l'ONU ina ba mvulu nyonso tu na ngondi ya betkele ngondi ya nana bayinza nyonso ke kuna kutana kuna na l'ONU ya bao bayaka kuzizonza bayaka kuzifinga bayaka kuzo abeto bayaka kuskula kisengoli ya bao bayaka kuzonza obe mambie banda do pintama mampasi ya mazi ya Afrika foya soba bilumu nyonso le baka manisi banzonzo na betme vutuka na kibeni mos betme balok dia ka betme zunga na betme vutunya na kibeni mos ya ka bakula ba équilibre ya charge karmique d'accord ya bakula ba équilibre ya charge karmique donc faut ben bakulia donc nina mutin me basika ba bakula Bourgi Robert me cuisine na banzonzo kuna na biziza ba ya ba télévision ya banchi ya Pompidou ba inke na tamfulu na kacha makandi abeto elle me cuisine kuna Bourgi tupti elle me kona bakaba mbongo elle kona bakaka basake lunkwata ya kufulu na mbongo na bantochi ya Afrika elle me tumna ba mbongo ya bakongo ba kona baka me bakongo bana kote na Gabon ke na bakongo la Fédération Congo qui n'a pas Congo, mais comprendre. Na Gabon on a bakaba mbongo na nani na bongo. Kinkwindi na Benzaba, kuna pesa na banchi ya Pompidou, milele ya Pompidou. Bani ko bakaba mbongo na Ngobso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis, Mudaome na Ivoirien. Mutin betike foye na mutin ya imbi, betina na sosa banzili nyosto. Batata na mama. Betkina sosa ki betkina sosa bavre ko sosa timeta la betkina bet susi betkina ko calculer que betke boule ba betke yok bavre ba mama sang na intu we no comprendre ba banye yani tout ba betke tsak ba na ba mbele na minkwati na ba pios mi tekule yani betke tsak ba ni façon ya kele zul ke ko bo vempe comprendre ni façon ya kele. Donc Ngobso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis ko yibambo ya bakongo pisana mindele ya Pompidou ba yuda ro ya luvunu ba enme yiba boile ya Pompidou simentala de Gaulle kubana de Gaulle kuna ba destin ba nyos tout tina Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric ba nyos ke ba yuda ro ya luvunu ni ba me yiba boile ya Pompidou na maboki ya ba enme kuzwa ba mvumu ntoto ya Pompidou ni bao meku salaka mayele ya muyibi ya mbongo ya beto bandombe na kusala babantu net ba Bourgi Robert yan pe muyuda ya luvunu bange tu bange tu ben yan ke mucha côté ya Liban ben ke muyuda ya luvunu tu me comprendre et mi mu no mo kofi amu no mo gorge donc me bakuno donc Bourgi ba me basisiandi na même na système ni kak Benzaba na kui Bourgi sina na kui Bourgi sina Ouattara samba me kubikisa muncha kaka ni ki Bourgi me kustuba ina ngena mbunu zave iki Bourgi me kuiza tuba ina ngena mbunu zave bansalul bandia tulu benizati bake kuena na bamimpepe bao kuena na oyoina betike fasibiti tuba betike timuni boalina you comprendre kuena bakaba mbongi ya bakongo banzinyo sipake yidi kuena bakaba mbongi ya bakongo ina ngena munu zavi hapo. Donc Bourgi maintenant commencer sosidiaka façon ya kuyiba mbongi ya bandombe mbongi ya bakongo mbongi ya baafricain na kubashisimo wa Burkina na ba mambi ngena mundu za deja na kustuba tiwa mukona bakaba mbongo me ina ngena mundu za deja to ba bantu net ba Ngobso Mature Albert alias Sassou Nguesso Denis Ivoirien na Mudaome ke devena na kati bantu chayandi batulani kuna kuyiba mbongo ya bakongo na kuna pesa na ba mindeli ya impi ba yuda ya luvunu ben me yiba Pompidou ben me yiba la France vous comprenez na kufua bakongo voilà pourquoi mutina il m'a kula Ngobso Mature Albert il m'a kula Sassou Nguesso betke fo ba banya lo silo po mite kula lo silo po di kandi ya nyostu menga ya nyostu betke samunia na kacha bantu cha bakongo ba yi nyosu salana yandi
yavan mindele bando betke fwa ba nyostu zulke boave ni mutini na kele baba tubati ba fwa ba Congo no zulku bwaka zulme boave donc ba oswetke fwa ba na kimona meso na mantwale abajo skutsak ba babani abaya bakento kusalba bifu ya imbi ya keta bakala ba ni faso ina ya ke salama batatra mama baketu bayai ya kenkele ya kizuni ya kimini ya mfumzambi ya mpungu ya kenkele ya kimini ya mfumzambi ya mpungu na kumanisa mitantu ya nimeso kubanisa adikani ya mfumzambi ya mpungu na kacha bantote ya nimeso mfumi ya longo. Donc Bourgi mekuituba kuna bame basisen kuna ya nimeso nik bama mina kacha buku ale bandombi ya buzobu kama sokwen pak babuki na kwenye sumba kutanga mengeka tanga na kusosu kuzabiki makirika nyoska kusabana ke mindele ya pampiduke wa mindele ya imbi ya ntimi ya musoki na beto ila comprendre. Donc singeke mundombi ngeke mukongo ngekwa ni sumba buki ya Bourgi yake mutindu ngeme tekisi bampange nge bandombe sa mbongi ngeme kon sumba bukina yake pesi dia bustina na bandi ki mpumbulu mutindu Bourgi bayini nyosume ku salati bakufwa beto bayiba bapati ya beto batulbe takacha mpasi ya mutindu na mutindu ni pileve ni pilina do ba Bourgi ke ba malfaiteur mutindu batutula bana lomputo ba Bourgi yake ba bantu si bakuzi na mbandi ya Afrika kufwa bao na mantole ya batoso ngevana ntwenya ya ndombe kisika nisika ngekele ngemeta la Bourgi kena kubasika na mumpepe kena kutera banzile ya mansweki na kusosu kubasika na bwale nge kufwa yandi zenga yani makulu ni mutinu ya kele ne bagula bon el metal no el metu na jamu metal bagbo Sarkozy metubati enke tulian mvumbia na kitalatala mais nyos tu une zaba ina Sarkozy Nicolas yan pe muyuda yo ila luvunu na Obama mundombi ya luvunu ina bakazonda Obama ina bumba nkumbi ya muwara Hussein ina bakabukla Barak ina batubana kufua sosku bafua ba bancha Côte d'Ivoire bafua Bagbo betezaba inyosi betezaba machelika betezaba inba Chirac na ba Bush na ba Clinton tuba na kufua ba Congo na kunatu ngwebso mature Albert alias asunge so de na kimfumu inyosi betezaba makirika inyosi betezaba. Donc Bourgi me que tu betve mambina ngena munuzave. Donc ngena mundu leo kwa sumve buku ya kisiele ya mukuyu ngo beno bakuna. Donc mutu net Sarkozy Nicolas muyuda reo ya luvunu yani kuzi na bantoti ya Afrique faso bete tuwana bantoni ya Afrique bwani yanki kuzi kuma yani mekoti na nzile ya mansue kina kubasiki na koteba mimpepe kufua ngeki na nzili ngeme kutene tobole yani bambele kufua yani faso babeba kazonda mudzuze ni pililve, ni pilina. Vous comprenez, non? Parce que Bantina me koufou avec vrai ming. Sarkozy Nicolas me koufou avec vrai ming. Le bet même pas na kia de Bantine ve atamu ndambu. Vous comprenez? Ndikentu en Afrique me koutena Sarkozy na nzili ya côté ba mon peuple ko na ba couloir, na banzile mansweki. Ngeme boabana kuna ngeme zenga na bambele ngeme foya npe. Zulke boave. Mais qui a dit ni bantonya bandombe bakena bombe kufa mutnet Sarkozy bakena bombe kufa mutnet Bourgi ba in me kufa beto ikwa ba me kufa beto beti kwa ba Bourgi me kufa sam na mbongi ya beto sam na ba pati ya beto sam na bimvome ya beto ba mami ya beti kwa me kufa na ba l'hôpital sam na mbongi ya beto ni ba Bourgi ba ni kona bakana kuna pesa ba mindele imbi ba yudario ya luvunu ba in me kuyiba Boale à la France, na baboki ya ba mfumu mtoto ya la France. Vous me comprenez? Donc, ngeke ntwenya
Mkongo ngelen Kabul ve bizizi ya Bourgi ku Kabul bizizi ya Bourgi yake ku contribuer na équilibre ya charge karmique yake ku contribuer na équilibre ya banzalulu ya bisielo ya satana ya mukuyu ya bampasi inbaka na kupesa na betu bebe bakula yake mambe kukuba tangu bebe betike tuba na beno yake wana bima kukuba betike basabe mambe ke mpeve mingi bekanse ben mingi ke kubakula ve ku Kabul bizizi ya Bourgi yini ngeza deja macheleka yake na kucontribuer na kusosa ti mfumu nzambi ya mpungu pese mulevo na babantu net ba Bourgi baime kufua ba betu minku na nambazi ya Afrika baime kuyibu busina ya beto baime kuyiba tintuwe ya beto nambazi ya Afrika baime kuwa batata mwa diso kusali yao nzozoli ya inandingi ya beto wasi samben bakula niso kusali pe na mwanganda wa bako wa mpepi ai imu maisku solo na maza maisku solo na bainti umetu fomu solo na bakongo fomu solo na bampangia mungu basi yai nzonzoli yake nzonzoli ya bakongo tete parce que mutu foku nwani tete di kandi ya yandi nmokuwa no donc muke sukuni kuna mukanisi tibeni mukubakula banzonzoli wani sukungu wani tubilbeno ngeke Mkongo ngele ne soulever beaucoup ya Bourgi Robert un malfaiteur mutibaka tubana lumputo il que chose que se balancer charge karmique il me kustuba yine ntuba déjà elle me kustuba ti oh ni ba me yiba bambonge Afrique mais tilere ya que salama toujours tilere voilà comme qu'on a bomba ba batnet ba ngobitso mature Albert il mettait on a sauce une vraie que sauce ni ba français on a bomba peut venir bouiller dans moi place mais ba français me kus fulokuna elle me comprendre parce que parce que la kanisa ya ni côté boal ni boala parce que on a landa dès que parce que occasion parce que yoka parce que jusiani zulke bové mais parce que na sosa ku jusena mutinde imbi mais nous comprendre parce que na sosa ku jusena mutinde imbi ya valvoka ko ben bouiller ma tous na intu ya va na mbele parce que la ku senga laka parce que la ku tsaka intu bitinina ku jusena mutinde imbi na babane yandi ya bakento ya babakala mitekolo di kandina ba nyos me salotour ya yandi nkabona beto fungeke Mkongo ngeni kana kubakula ve batin ke bancha bet ve bakatka na mbazi ya Afrika ya kune we comprendre et ni bao kana kutula bet nakacha mpasi ni ba me yiba busina kuna kabla na mindele ya buzoba ba yudario ya luvunu samba tatamana kumena na bantoti nke ya bave no bakuno yigana makutu yanku wa mutindu munu pongi fumi ya ben metuba ngelen Kabul vengeke Mkongo ngeke mundombe singe kabula buku ya Bourgi Robert nge kabula bizizi ya Bourgi Robert yakele ngemekuma mutantu ya dikanda ya ngemosi yake ni mutinda kukota ve na équilibre ya charge karmique samba Bourgi kwen mpaka lulendo kwen mpaka mulevo na siki ya mfumu nzambi ya mpungu na yina bame kusala na beto ba ndombe na beto ba Kongo ben bika ba Bourgi ba kwena karma ya bao mutima ke tuba imbi ba mesala yake kulanda ba ametuba chanke lala fe na pipa nyoso tu na kelo luvunu sa mutisi mne kutala mabundu ke ya kuvimba nzutu kele ya mbote yani kana kujia bima nyoso yana kuja na bambongo nyoso ina kuza yiba na bantoto ya bakongo beto me kufilisa nsemono ya bakongo ya bankaka ya betu na dikanda ya Bourgi nana Bourgi na ba mindele nyonso ya imbi ina simba quand même moi pata mosi ya bakongo nsemono betu me filisa bao mutinba ke tuba ba malédiction ya ba malédiction na bao na nkumbu ya bankaka ya beto na nkumbu ya mfumu nzambi Kongo kele manzao Kongo kele kokokokongritari 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 matona ngule ya mbote tatanzambi kubieka bankoko ba